Newton. Ewe kokeye hana he. Ewe gayo we nta makuru Ewe ya. Seminari nyabaki. Nyabaki? Aha ngiye gusinya mugabo. Gusinya gusa. Ah nejo nasi. Uvugije ko? Hey. Aha nyene none nugusinya canke uragenda ukiga mu bandi kugira ngo izo nyigisho babahaye kugira ngo nawe uzituzanira hariya kugira ngo tuzikorera. Reka. Yinyigi? Hashare kabavuga baravuga ntibazi inyota y'iki gihe. Reka je ajya amahera bayazanye yose. Ndayarangiza mwicupa. Gusa. Nakinga kimwe uvana hariya maje mu. Bijya bavuga none ubona wo bikurikiye. Yewe kayo karabaye rero. Wanje kurima nje kugira ibintu biri. Oya ntibikunda. Uvugije ko? Chawe sitakumva kweli abandi ajya baba batwaye ito dinya kumwe mu mishwaro muri ko hariya mwana umugabo sinzi oya uyu mugabo ari mura kumulibira ngo amama ngo jampa ngo dukora mu seminere ngo tuyakoresha imigambi ngo tujya mpanuro ngo baduha bijya bikadutenya ngo byo kwiteza imbere byo kubana neza n'abantu ngo byose ngo tubigire jewe byo ashito none wewe byo ego arabyesha aho bana umuntu w'injye n'umugenzi none njewe tumaze gukora na seminere zitatu reka wenda zigusumba ariko nawe umaze kujyayo nk'akana seminere sirajayo mugabo njewe ya seminere imwe twajamwo y'ugwaruka yo kwiyungunganya abona se rwacha n'umugore ajya udufaranga dukoresha uko ngomba naciye ngenda nguramo akabuguru k'inguru uvuge kandi baho kugwihumbi magana 3 ukayanga kajya ntubona ko naciye ntura n'umugore maze gutora umugore seminere y'ingore imiryango twagiye zijye nyigisho twaza je natoye umugore tutumvikana na gato dushwana tugira iki maze kuja mu seminere naciye mpinduka kubera ziye nyigisho udufaranga bampaye ndadutwara mu rugo atubonako abana barananzira kubera ubwa mbere sinarinzi byari rero maze kubona ziye nyigisho ciyenza nyenda ibwira n'umudamu avyakira neza rero wa muhungu ubu twibereye n'amahoro mu muryango baturi bakakanurira ati urya rugo rwana kagwe ni gwiza none na mugenzi nawe bibuji buntu ya mugenzi akaraguhanura neza wewe bigiye umukozi nawe harije wakoze reka nabona ko bararukande rero je none baje bazikoresha ahubwo rero burya ikintu umunsi ngiye gusubira nzobaza nakabaza ati burya baye ngombwa ati hari abantu tugenda kwiga tukabita ngaha ahubwo bazo baraza kubwira iki bazo baragerageza baza ni wigire kamaremba na mugongo nabo kaza baraza barabe ko neza twagiye turabisha mu ngiro naho ubundi wa wisinze byo nta kintu wovamwe no kuri murambi uko genda ahubwo kandi rero niyo mpamvu naguma mbona kamose kameze neza genda ahubwo ntave unacererwa mugabo ntuze kwicara gusa ngo urindiye gusinya oya nanje ubwo iyo ngiye byose ngenda ndavyane kandi nzo nabikurikiye wenzo gushimira nzonda nabinye nzonda biraba sawa ego